Ghanaian actress and socialist Tracey Boakye is one of the celebrities who Ghana woman asofa most cyberbullying pa Ghana science and some bi onwa mu bribi atweme afi atwem de ebetu dwa it was for your target no as papa no saga no it was for na the intema enkofo ede na to the center of bullying omo etwe ne sada basade biada wo mo nwenye no ene ese it was for Tracey Boakye doing the papa no saga no den sebi to just one your the four and it is wo we and we see fear we ha na tese okolaketwa 29-year-old I so what dying wo ye Accra ha sebu Kumase awo no na adwuma na tese osawo papa no bia wo tetema na internet se obia entumunda no yembo hwirema emfe no tese ono ene wo so na sa na nsem be kan no ebi no ene nam so ma amanfo twetwe no se oni hwie o shatare krampa ne bisafo aye issue e wo Ghana ha na eye na anu ade ya ena ne doba last born eye ne ba insure ne baba wo no a eno no enam eye papa no saga no bia beso hu eye akula no papa isante no na yesusu so eye papa no ebusuafo akula no eye na wo twetwem na akula no edi ni 1 year anniversary na say ni birthday ni first birthday nebusuafo na eno na tese celebrities ahodo so kobo obodom pemehie mu ho eja enije mu omni akobo na tese enije edie no akoso na still na amanfo twetwe ne say wo bia wo say we East Legon landlady East Legon ho kra na amanfo kase wo han dan ho na tese say o han dan nti we tu afio na wasa kotena ashalibochi atese bebi o tekrapo eja wapanti ni East Legon dan no ya je finisem all sort of rumors eba abontify edan ni tu a otu ye no e amanfo kra say bebi wakotena krampo no rented apartment be some small floor be and at say what so na ne ba no birthday na bisafo pereni ko hwe amonfo ko ho no na video beto dwa fa Tracey Boakye ni fia wotimu se abaya wesi so onwade yokura kwala mienu na wo ye na dwuma na se dan wotimu na amonfo se yesi ye wodan so wesu ye dan ankasa we ye friend the mansion ankasa enya asem ketwa dan ya abrosan dan ya tese enhu krampo no outlook view no krampo issue ni outlook view no keke wo hwe fi abonte no enya asem ketwa ni wera inside tese ni ho nia wodi gold plated furnitures and esisu a tese ne dey or dey confirm dey asan asese ono dey wokase esikani a no nim dey na esisu nti wokase esikani nti we so the product of papa no ne investment on ababo ma ono Tracey Boakye ayo de for ne for ye for ye nu nkohwe ne fie yi America wasema ne amamanfo hu adiro ma ne ntamfo bebre na wo maka ma no atum efa ne nsem ehum ne for ye go hembra sisia jina sisia no ye Tracey Boakye ye ni aba Tracey Boakye actress ye ni fie anim ene jina sisia no oyo bisa se na ne fie no ne ka se wo East Lagos da bi the second one now we better say oh ya pamu free ni fie and yana dia say East Lagos mansion now we chirem so da ma rent na hanom de national version on degrade you obuza for mansion no so sin de na we East Lagos no wo no kra tv see obi fie and that for me fie enya small mansion on sa 1 bedroom mansion or say 2 bedroom or say 10 bedroom mansion sakase ye hu no da bia you know enu bi ena wotim be dan afeye inside the interior be bia efe ni pool wo hwe compound wa so kama ne plant wo nom air condition be than 50 in a bofie ho nom ba bia wa pempe ba bia kama wempo eso se ne first one na yenyina yenim no abusafo Tracey tie otie we come $1 million mansions na emu bi ena yenu about Tracey otim at the bar ni fie na new house bi wo ashaloche by be nsem bebre amanfo se ya Tracey ebi East Lagos na nyeni fie ya ba fie honom se mo hwa beginning na videos bi twagu a yenu about Tracey ni fie na ye wa yedi a full tour of the house e ma mo hwe fie no atiem na no kre na ewo mu nie no ani new mansion and what the East Lagos de na ma rent and ba betena ashaloche so say wo hwe ni pool ni mu a watcho ni din fefefefe TRA CUI egum a steep kakra otim se ha na odware one na dofo ne namfofo na busua chen we say ye won panfo epu ne won kra
shallow and also ochiremu ma nhwe din na wachiro gum no KWAKU eye kwaku na AKUA akua enti ne ba panyin de kwaku na keto no de akua na akua nhira omo so ha na omo so edware fefefe abusafo wo hwe anim a wo se di ankora di agoro fefefefe eno so sia no ma enye agudie eye kama ne pool site ade we decorate ha kama etu na yenko na monhwe efie no de aka no me kasi so biem Tracey Boakye new mansion na otim sese wa shall boche no eno na GH mama exclusive of the mansion a white mansion efe na achira nkwa maka condition ko be 50 o na the dress na dem wo Russia one hey my well, look easy o maka ti be the order afema hu fie outer no ye mama the whole interior of the house monhwe interior no na monhwe the outer part of the house no the full mansion so no ye be twa ni nyina akire mu monhwe moni so ade Nebusiafo na ready efie ni fie ready to be say yes efie anka se na esi bibi so ejina bibi so no wonder say Tracey Boakye wogi ne hudi or feel confident about nyama wo no okaso eskeni a onim de onim bi ote onim de oye the life nti a so eskeni we birthday ko organize man ma sika dodo a wo hwegu ne ba no so na say yes or feel no ho onim say bibi we do de nya ade a obeje bibi afi obi ho edinti na say ne hakwa ene sento okasa na onim ne nyina so say okasa na dan ye ko hwe ba ye wo mu say ebi de ebi echi ebi so de echinsa but for a woman like that and so or and Colombia or one warrior no it has come as a surprise with my achievement to be any or qualify as achievement or no achievement no and no until I'll share dear no agent chair F5 a Tracey Boakye ne dan ya ye ko share no home there will be no bomber than a fat trying and we comment session or nabiums no share video way on other social media platforms follow too much GH or Instagram Twitter so at too much GH_, Facebook so you hope a too much GH na musomfo na ama uso na dey hanam de besi na me yadoma ye be say dey shabium trust me ye will more for you and to subscribe is and any da edika a wo share your channel yiso makra munya bye bye.